apotre iki gitekerezo muri abakozi b'Imana ni umurimo wanyu, ariko iki gitekerezo cyaje gute kugira ngo mutekereze ku banyarwanda? Ntabwo biba byoroshye, niyo mpamvu nifuje kubabaza iki kibazo. Uyu mugisha waturutse he kugira ngo abanyarwanda babe bagiye kubona ibi byiza, aba bagore babe bagiye kubona ibi byiza, n'abandi bose muri rusange, kandi ubona ko bizamara igihe kinini? Uyu mugisha wavuye he? n'Imana yaduhishuriye iryo yerekwa ariyo twita vision mu Gifaransa. Izina ubwaryo ry'uwo murimo uzaba icyo cyumweru cyose Harvest Africa, ni ukubera yuko ni vision igamije Afrika yose, ariko ihereye mu Rwanda. Harvest Africa ivutse mu Rwanda, ubu nibwo ikivuka. Ntabwo ari umuryango, ntabwo ari institution, ntabwo ari organization, ahubwo ni vision igamije guhuza imbaraga kw'abakozi b'Imana bo muri Afrika bahamagawe n'Imana, kugira ngo bamenye ko Afrika mbere yuko ireba abakozi b'Imana ba Amerika cyangwa ab'i Burayi, ahubwo Afrika Imana ni twebwe itubaza. Ese imitima y'Abanyafrika ntabwo ari Abanyamerika cyangwa Burayi bahamagare kuzayisarura kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana, ahubwo ni mwebwe Abanyafrika ubwanyu nahamagaye, ni mwebwe mukwiye gusarura Afrika. Si uvuga ngo turaheza abandi, nuko hageze yuko Afrika ireka kureba mu by'ubwami bw'Imana yuko nta kintu na kimwe kizakorwa ngo abamisiyoneri uko babyita entre guillemets ngo batahagurutse batazanye amafaranga, ahubwo Imana muri twe irihagije kugira ngo itubashishe gukora umurimo yaduhamagariye. Harvest rero itangiriye mu Rwanda, ikaba ihuza abakozi b'Imana baturutse mu bihugu bitandukanye, ariko intego nuko izakomeza no mu bindi bihugu. Izaba ari umurimo ngarukamwaka, igiterane ngarukamwaka gihuza imbaga y'amatorero y'abakristo b'amatorero bose mu gihugu byabereyemo, ndetse n'abakozi b'Imana bakagira umwihariko wo kubana, bagasangira experience zabo mu Mana, bakaterana ingabo mu bitugu, bagahana imbaraga, kugira ngo noneho nibasubira mu bihugu byabo basubire bamaze kuba renouveler muri vision yabo. Imana yongere kandi kuvugana nabo mu iyerekwa byo gukorera Imana mu bihugu byabo. Hanyuma igihugu kizajya kiorganiza cyangwa gitegura Harvest Africa rimwe mu mwaka, abandi bose bazagana icyo gihugu. Nkuko uno munsi byahereye mu Rwanda, uno mugisha turizera ko u Rwanda rufite umwihariko wo kuzaba itabaza rizamurikira Afrika, kandi turizera yuko iyi Afrika tuvuga izagera aho ubwayo iba umugisha ku yandi makontina, ku yindi migabane y'isi, kuko Afrika yasigaye nyuma cyane kubera amateka y'ubucakara ariyo bita esclavage, slavery, amateka y'ubukoloni yakurikiye ubucakara, ndetse n'amateka ya neocolonialisme, aho bamatsi ibihugu bakomeje guhambira Afrika ntihaguruke. Mu buryo hari ikibazo banavuga ngo quand est-ce que l'Afrique va décoller, Afrika izaguruka ryari? Ariko nasoza mvuga ni ku cyo kibazo, ndavuga ni muri iyi minsi ubukungu bw'isi bwahungabanye, abantu les économistes, abantu impuguke mu by'ubukungu baravuga ko Afrika muri iki gihe nifite umuvuduko muri bita croissance économique. Mu buryo rero Afrika ubu Imana ikoresha kugira ngo ikurure ekonomi y'isi izamura, ibyo bita tirer l'économie vers le haut. Rero ibyo rero twebwe nk'abantu b'Imana dusenga tuzi ko bidaturuka ku bwenge bw'abantu, ahubwo buturuka ku Mana. Bivuga ngo mu mwuka niho bihera. Bivuga ngo nimba Imana itagiye kwerekana mu bifatika yuko Afrika igihe cyayo cyageze, yuko yigobotora ubwo butwara icyo gitugu cyari kuri yo, bivuga ngo munsi y'umwuka Imana iratubwira ngo abakozi banye muri Afrika igihe kirageze yuko Afrika nayo ibera umugisha iyindi migabane, nkuko nayo yigeze kwibera umugisha mu by'ubutumwa bwiza, mu kutuzanira ubutumwa. Rero ubu twebwe tugenda amahanga, tujya muri Amerika, tujya za Burayi, sibyo, tujya za Canada, dusanga yuko biriya bihugu byaduhaye ubutumwa kera, ahubwo ubu birabwira kuba icyo bita mu Gifaransa terre de mission. Kera bari bazi yuko ngiye muri umuzungu avuga ati ngiye kuvuga ubutumwa muri Afrika. Donc l'Afrique c'était la terre de mission, na hantu ubupagani, na hantu hari ibintu byigi batazimana bari mu mwijima wo guterekera wo kubandwa. Ariko uno munsi rero biriya bihugu by'Uburayi na za Amerika ari byo byazanye ubutumwa kera, ahubwo ubu ni twebwe hageze ko tujyayo kubakangura, kuko bo bari mu cyo bita apostasie,
ni ukuvuga ngo baraguye mu byerekeye kwizera mu buryo secularisme niyo yafashe umwanya, ubupagani ahubwo bukabije buri wabo. Simvuga ko n'amatorero hari mazima, ariko mu byerekeye iby'umwuka barasubiye inyuma. Uro Afurika rero Imana irayihagurukije mu gihe nk'iki kugira ngo igende nayo imaze ubwayo kwinjira mu mbaraga z'ubutumwa bwiza, igende ibere umugisha indi migabane nk'uko nayo yigeze kwibera umugisha mu byerekeye ubwami bw'Imana. Inshuti bakunzi ba TV1, njyewe sinzi niba uko ndi kubyumva ariko namwe mu byumva. Apotre atubwiye Afurika, atubwiye aho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana buhurira n'amateka ya Afurika. Afurika yabayeho ni wa mugabane wabayeho mu buzima bugoranye cyane ku buryo abantu bahora bibaza ko ni ryari Afurika noneho izazamuka, ni ryari Afurika izageraho ikaba hahandi abantu bifuza kujya, nk'uko abanyafurika birwa bashaka kujya za Buraya. Ni ryari Afurika izagira ubuzima bwiza? Igihe ni iki rero, Apotre arabitubwiye, ni igihe cyo kugira ngo ya Afurika abantu bose baje basanga ngo baje kwigisha ijambo ry'Imana, igihe kirageze ngo nayo ihaguruke isanga abantu ijye kwigisha ijambo ry'Imana.